satlak keperthai Haka santarik mentau benai jeliau arhajar arpun riu ke Krepa Victoria Senior Citizen Ru ke lepenlong ya ke jing Rakhe ya ke Sngi Pynneh pensa ya ke Meram au bat ya ke jinglong jingman ke Mariang ke belatip Haka ketin nongwei kum ke World Environment Day. Ke jing Rakhe da ke Krepa Victoria Senior Citizen ke badan Haka Shillong Nongsder Riboy District ke long da ke jing Yakop Drodur Kidur ki beyadei baka jing Pynneh pensa eka Mariang hapedeng ki kena skul bat ki Meiieid ki basa Krepa Victoria Senior Citizen ki lodon sau pu kendai ngut baro bat ki kenhon ki belawan yashimenta ki kenthop na ke St. Peter's Secondary School, Fernando Speech and Hearing Center, St. Stephen's Secondary School Umber, na ke Bethany Leeds Secondary School, na ke Krepa Victoria Old Age, na ke Krepa Foundation De-Addiction for Men Noxdare, but na ke Shanti Bhavan Shillong. Kinong job ha ke drawing competition, na pedeng ki banaduk ke class 4 haduk class 10, la job de I hybrid paya baskem 1 kar, na ke school St. Stephen's Secondary School Umber. But na pedeng ki kena arit, ha pedeng ke class 2 haduk class 3, la job de I hybrid Maya Ika El Nong Besap. Kinong job na pedeng ki Meiieid ki bami kemat na ke Krepa Victoria Senior Citizen la job de Meiieid Rosario Swear nyopo ars nem karta ibla job ha ke kedan baar ide Meiieid Cheryl Lingdo nrupusan snem karta but ibla job ha ke kedan balai ide Meiieid Mary Lamin Gayang nrupusau snem karta. Dulu ya hari dan kasan minit ski jai. And
The age of 72 years old. Please give a round of applause. Ai là chữ thập thì các bạn cha mình đi kia. Ai là chữ thập thì cái nhập tại cái đó. Hadin kajingya kop drodur, hakani kesngi la penlong ru kajingya thung ding, hakripa Victoria Senior Citizen Graveyard, hakabale shimenta dagi khana jong St. Peter's Secondary School Nongsder, naga Bethany Leeds Secondary School Nongsder, but naga St. Stephen's Secondary School Umbel.